kere rongeru raga mutegere Omeru TV ngeti kaino idhreto rina kagita gake gere ntuko ya njuma mweri jwaire jirajikene ta February tariki 14 tariki ira chithegera chikethojo na gutegera muno tantuko ya kwethirwa toge kungwira endo bento kana na gichonko eta Valentine's Day nentuko ejaga ntuko shande tariki 14 mweri jwaire o mwaka Valentine's Day ethegera irego kungwira endwa beto bonde na kwethirwa tukibakenera kiremanto kathomba kubaia na into pingita bibi bethrange kwendagera rokiriro rwega oni bambitaga Dennis mutuma betikite twithire tukiambagiria na oraku karinde na nteto cietu nyumene tutegere manto zege nkathiti na au kabere tugatona kire mugeni wetu antuko ndene mubango jo turinge imi twambiri na oraku rakarikite egoro na arantere Gembe ni ara waziri wa miunda ndene ya county ya Meru orojekene takathono na arachithere acheke sana na nkuruki kuona nkanga embuta na bubone nyuma ya kwethirwa akiugerwa mbuna kwinirwa kagite na kararagera ya kwariria akari kumantere Gembe ndene ya tauni ya Maua Bobo Project kagite na kara waziri ekathono aratumini governor wa county ya Meru kwa mwangaza ntere hizi nekenda gukozira kwaki kana mibango ya wagwa kwa kothoko ya Kenandi mibango ire ithiri kiretwa ni mujumbe wa ntere Gembe South John Paul Mwirigi thoko ire kurekana ekethira gitumira nkoroki milioni 200 akiaria waziri kathono akana akiaria na kugoria atumini governor na nkoroki gutariria miradi ira governor ithiri twagitize na mbere ntere hizi akari ni banaregere kumuthikira na nyumene bambire kinya kuina na kutuma aremo gweta na mbere na rwari rwae murezi waba na arare ndene ya mushemane jijo na kutumanganire riboti ethingatirite Waziri umwe wa Meru County urajikeja wasiri kathono wa miunda ndene ya Meru County urakurungamirite kawira mwangaza ndene kiathono kire kuthithitwe ndene ya Maua Town thokone na rikiti kugirwa na kuringirwa gituma na kwirwa kare ndiguru na nkuruki kinya gwato Meru Kiburu omba kwariria antu baba pokari na muthuro natwe ya county kwa munda yoreo ya na konanya ya wakathoko ya rea ndio kwa nesa sibiwe kiathone giki kire gikuthithikite thokone ira ijikene ya marigiti Maua aria mubunge wa Rutero John Paul Mwirigi awikinyitie nikenda kareta contractor wa kwambiria gwaka thoko ira yeranirine William Samoei Ruto igiteneriria ari Maua thoko ira gatumira nkuruki ya milioni 290. Na baada ya wiki mbili hii kazi sasa inaanza rasmi ili tuweze kuyaondoa yale watu wamekuwa wakiyasema ya kwamba rais usema lakini hatekelezi. Leo hii tumekuja kuhakikisha ya kwamba yale ambayo rais anatuambia yanatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leke tumbidire tukibwira John Paul ngwene umbite kwenda bwenekera ndio kuhakikisha tugomba kwenda tukibenefit na maendeleo. Amen. Tukiongeza anaendelea ndio inge ruare tutira kujida na becha milioni maendeleo kukenda. Na ikoleka na tureja ruwa tuerere bibe tubakamba kwenda bena twaya naraba kamba kwenda bakendere interview. Na ruare tugomba kwenda tukihakikishirwa nyume mwaka yumwe na mieri 6 ngwe kamba kwenda kuthira na wanabiashara bakamba kwenda bakine kairwa toko kamba kwenda bena toko rutira gwecio na yakapo kutani tutombere kwenda tukie wambecha milioni 56 cio akathoko na rwatheru na dayo to final stage ya gomba kwenda tukithiria thoko ira ya mbecha milioni 56
na kiroki yora DCC amba kwithira President William na umire kwithira etuwa sub county yire na toma kwithira tukiwa mawa sub county na toewa akacho sub county lakini sub county ucio yire president no mbete kwithira etuwa mbecha cia kuumba kwithira twiciaka atuwa mbecha milioni 50 cia waka sub county headquarters na mawa hao na atoete mbecha ingi milioni 27 cia kuumba kwithira tukithiria sub county headquarters ira twini wa Aurora Public Works na kachi yetu chume kwithia kiona ngui ki muradi yu mwaka yumo na mieri 6 ingwitikia antu betu bakomba kwithia batukumite bugoya Bwana Yesu asifiwe so tumbe kwithia tukirita ngui ya bugoya ikenda mba kwithia twara kichira project na kenda yumba kwithia karika atongerie bakiaria umwe ni barikitie kuga antu ba mawa ni babati kwewa ngugi cia njara na nikende makomba kuona gintu gya kwirumira. Kuna timu ya mheshimiwa ambao utakuwa unaiona hapa. Namba ya pili, hapa kuna wafanyikazi wazuri sana. Hapo na engineer na timu mero na kuibwa kwena anto bombete kwenda bageto mena waka bae wengoe anto aliko kwena nyaki na mama bao bango ya mkono kinyawa katulumiwa bae wengoe anto aliko tokwana na kwena vijana bao bao waka na kolina kabiro sawa sawa bae wengoe anto aliko kwena nyando wa supply oe bae wengoe anto aliko kwena nyaki na mama bao ankima injea na ilio bae wengoe anto aliko Pejana tuenda ilia Katolito aibu tuokera nongo ko inambi inaela sana na ntopa project ira tumbite kwita turenderi tugorware ni mheshimiwa John Paul through our president kwamba soko ni ya ukweli na itaanza kasi na dhairapa kuweka ambiriria toya ni nafasi material cia turwa kauto katurwa na intobira binge bionde bikwendekana na tukethera tukiro ya na ndo baba ite kureta thoko hii au wageni wetu wanakuja tuwape heshima na Mungu atatubariki. Sisi tumetoka pale kwa DCC kwa mkutano na tumehakikisha kwamba pesa zile Ruto aliahidi kutoa kwa sababu ya kujenga soko yetu zimefika. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe mawa Gatho cia mwanya murithi wa ba kuma ntere che Igembe no ntoba ripoti ukongera kuna temo chijumwe kuma ntere che Kilera Linjoka ne batigina kimako na Kieba na bubuhoni nyuma ya muthaka wao Royce Keneta Noel Kelvin gutigira akioragwa ne kirana ande muchijuju bakuga baraba moragite ne mabitha ba NPR ba ntere izi baraba thagirwa bagikania ng'ombe kuringana na muchijuju barombete thirikari amona mabitha aba ukaria gutigira ndiba kuthithio chonkoni nikenda gukamenyekana no wengo wethiro akioraga muthaka ujo ukumenyekana ta Kelvin Muriara akiari na OCPD wantere Chelare Royce Keneta Gerard Marondo na ugeita guteripoti kinyere kubaithire tabaki egwata ya kwerekana ati mabitha ba NPR iboragite muntu ende ripoti rerekite na ukinyithwa nterizi ni akuonania muntu ria wethiritwo akioragane mwingi kana ireto mob justice ojo ne gukari no agoi wararia nyembera mami ntomera inyemanene na inyenga mutume Nekirero kina muciari wa muthako umwe rietwa Kelvin Muriera ora wororo na njira yo nyuma bakiwende monkathai ne bakumea kinya antu baporoere mwana uyo bakiwa bamwe ne ba NPR na ende nekirero batina kyo kirenjeje ona kwana ororwe otugo bomande rugere ndaroga Petete ngwende ndari ndarwathimo yento thaiza twanusu ndaro kebe nao ni muna ende no ndetere bonge ndenama ende na bayara bo baringere ni mami thimo nyayo mpende sibitare no ntanya mpende sibitare ntetia no rende ninde ndo mwethera no rende ndethere baba KPR njirane bagetheka bakauga bakorwa inyonge atemangi sio mwere yuonde oinde ira ndagere nyaweta onya baraba ngare bori sege ya oinda nare nyabe ya bankure ndare mwenyi weta na no ko ka pati cha wakerwa ne yete na ti yete mantu yo ko ye ro te bi bamwete abi bamwete kedeli
Utebi bamulitire mucio muntu baita bamutendera na ugithakeni baro mutunura muci bamutunura bari antu bathatu lakini baro uturana ugithakeni baire antu 10 na bamuchambulia bamorwa utebi awati avyo utikivya wamba ta uto amwethira na kwaria ambira nkundia roi ndamwa ye no utemangite ambia wonire ompore Jakubu ambira Jakubu Pinasi Moresi Kome na Ntere na Songe ibu antu ambere kumaru athira bana bake PR Songe Jakubu Ntere na Pinasi Kevin Muriera orero kwari ntuko ya Jumaine ya Jumatatu Jumaine rukire ndaroka ndambi betu obwa muno ndete kudinde kigetu etagendo ya sondiso lenjoka bina meta kintu thaithano kamili nionda airero imwari umwe wa ntore ntone ikora mbira mono mutonyuka norwero ndena marwiro ndoria ndena mankiura cia wonini norweri ndona nto bairite muno gwito mona ntaitire mona ana kamwe kejire kaka gwito Aroni kare agandira kori Aroni buronta iboni buko kara mbira ni buko kara Kevin na gwire na gwire bara bonde ba morwere agithira wondareka we atoto enda kinya endo kwa thirikari antu kinya mwamba no muka abati kwendo sariene akinya kabungo atura kono ntwa batoire ndene ni ana bakatika akiorowa nonto tutikoro mona ringi woni ni ezeke beni Muriera ororo ni antu ba piara Jakubu Ketenya Songe Galento na Mwenda Matao na Pinasi Mwengwa Muriera kaitene kau ne bakwabo kinya bakiria kire muci uyu ne bakuriana kimako na riu ende ne bakuromba thirikari yomba kwethera kiuri mwana okioto no ntoro ina njira yo nyumo na thirikari enthiatire menyo nimbi mwana u araigete bau bawatwe na nya bindo kiu bathane tu ansisia go isia guthiria antu babati usuno tutenda thirikari etusaidie tukabira ansia riu kuiba basietia u kinyonge no boro ansia ni bakona ni bena inya bona tutena mbi batu tutena inya tutena uweso tu tha uko ngana no ukore na tutute uweso tu nabo no bena bakoronge na siakire roriku enda thikaje zugulikira mwana tumukai tona utethi baba bangi no ntitu kurara nya kuthiurongo muno tukutora kuiba makinyo kara kuiba bwa muno kwa kia no ntuntu kinya mukuru ba watiro ndare no bwa muno ndare nkarete musini ngote muntu wari musi no ntukinyi no tikareko ndare mitene ntaise kinya karara ndemo yoni leo ankoro otuko akokere hospitali wala Rand Marando wena wetote ripoti yo mbeza kwethre kiringwa ya kwerwate kwe mtu woro ini NPR ende ripoti irerio ne kwethra Kelvin nororo ni mo suspect anapatikana ameuliwa anasema ni mob injustice utasema ni NPR. We cannot say that. Watu ambao wako pale kwa ile surrounding watasema alipigwa na watu. Unaona? On suspicion that he was a stock theft thief. Si ni kweli? Hivyo tu. Lakini sisi hatuwezi kuchukulia ile information kwamba ni kweli mpaka hiyo iwe subjected to further sasa kama ituko na Reporter Meru TV kumakelera lenjo kegembe North beta mukiri Kongoro kumyate nyuma ya karibante reje charia kugane bedrita bagetigwa nyuma kire manto jegiye weti nambere ntukogoro ni barethire bageshemania mwana weka mochemani ojo gutigira ne bagwitia weti nambere na maendeleo kuma kire thirikari ya county ya Meru ile tongeretwe ni governor Kawira Mwangaza bakiaria kire mochemani ejo akari bakari ne bogete kuma governor Kawira akojukia wathani bo county gutekentu no kire kubethirite bagegunekana kyo kuma kire thirikari ya county ntewi chacharia narana akariba bagwetabo batethero bakirea ogoti kinyapore kukire thirikari ya county ya Meru kwethera matata jao jatethirwa chakithikirwa Patrick Wastela nore na rororo na njira enta nyuma ya gwetera umwiti na mbere kuma ki thirikari ya county ya Meru gugatwika ima uguku akariba charie ne bethirite bagikara nthiguru na kwaria kimwe na gutegera mantu jera jethirite jagitwika njuki gutunteriji twika mwaka jwa tatu nyongamana na itukwenda kumenya atiri charie eki igaka kwatea bone bethirite bakiuga gikaro giki gia charia nikio gikaro kinene kiri wandi ya Mwanganthia na kuna riojo gutigintu bethirite bakiona kumania na thirikari ya county ya Meru
biwa ndeto wira orende utate kaneria bio utagwitwe kero kaburo utagwa ndwene jinevere sawa maile yote jendagwa kauma huku ende tagata kutegia konge au tuto kuona boto kuona alu atire kaunti nerwe chalia ekurekania nande batuto wananchi no tuto wanenkanira kura na mama tola mwakura na bange ato kweti ndo bieto keda tutara muntu kweta atia keda tutara muntu tweteria kweta yale kweti ndo bienu nibagwetete nguruki mathina Kathumba njira jethirite jakiringarianga tauni ije ya Charia burio kwaga utheru na rukorwa rwithirite rwandite nkunyu nteriji o amwe na jangi Kathumba njira bethirite bakigweta na bakuria thirikari ya kaunti ya Meru ithire ikibathikiria so baadhi tukwenda tulidura market ikro drainage evi ikro kabros na ibwa ntu mata orende itwei speaker wa Uganda Assembly kwa wale tena naona mata na ijabini mungu wapo ugelete mambo jau mungu wapo rombelete mbesa hiu ugenini ayubu budi tutakaja koja kwekero tuambele kwerwa mama na wambele kuketatea woni migagwa kia mono rira kwamberia kura nondu ekorona mama tukina into biao binge bikieta nyamo uo woni medaro de namba na bati buje to enda jastare ende stare isi ore tanonto era enti beto ka customer beto bariune kangira makorone mbere ya Macharia eje to yandikiria nto bakureria nto bana ni yandikiri gaki ni yandikiri sipe ni yandikiri moloko kumarongoroya na ni yandikiri gachoka na haru tureja kende kuda kuona otheru Charia kwena gachoka kwena gaki kwena sipe kwena korie ina betre kende rete Charia Ariana ndibethirite bakinyuira kamwana munyina kuga guti ugoti bukethira bukiri wa mwanka riria mantu jara bakwenda jantere iji jethire jakiururua ni akoronga maya muya chalo Charia kuwa kuma na arwa wote usuru to batu kuendelea koya mwanka na adwa ambelie narodi bora mwerwa imwenzangu ho liga kwalia kuma na adwa ile towa otio kaire iwo gwetekereria u o ni bethirite bakiuria aritithia baugoti ntereji bethira bagikunja mburi na ndwara na kumirie na karia batua ato gwetekane ya kanywa kamwe kuma na arua mwanka to thikirwe gote ciringi eto tugaita turenga no gotine yogateu twaro ndagete ole kenene mona na tutokwenda kuwa mtu kijale gukana uriko ando bara bekete ngwe yaro bakonde into biao Ariana bwarithia baba bogoti bethirite bakirikira rwajo kaguru na kumiria ari mwe akuma hantere cia Charia guku ni wandia mwangambia gicigo mbunge ge Centralment ngikunyiria ntotori yeto wane Patrick Wastela tugitana mbere na riboti yetu tutegere manto jegie ukaria ni aria kuma kana manto jegie barabara ni aria akari bantere chia mwireria ni bethirite bagichumiria bare bongo na kwithondekera barabara kuringana na mwandiki wetu Ntutu Msimu Itonga ororethero agikinya nterizi akari bana ndi ni bethirite bakimeneria MCA wao hamwe na gavana Kawira Mwangaza nonto obokwithirwa akibatezaniria bakiaria na metha Ntutu Meru TV akari baba ni bogete barabara ije ni thiritwe gitweka mpanga kiribo kagite na karaba kugeria kuthiko chwa utungata bo into Kathumba na nandi bogete bachumirite bare bongo gutigira ne bakumithondeka nikenda bakethirwa bakegunika yo takaribange ba county ya Meru uzo nukurari ntereu akari bamwire nene bombete kwithirwa baumirite na muthuro jo munene ne aria bakuga kibari kia majau nikiombete kwithirwa kiete ugwati kibo ekuru kugwatwo kia inya mwekuru umite thoko na gutunywa karigo kawe na kinya thimu kutharirwa au kiete nande gikaro kiamba na oragani bakiaria bombete kwithirwa bakiuga jaujo okay ibo bwaga Mr. Mutoka ntubo kinyanture yeto kibande kitu regito kibari kia majau ne ukije kene kuma tene turana anyi twethe gito kibari kia majau
na barabara yetu ibarabara ire itite ndene ethoko yetu ya Koromone yuma iri antu bakuma chogo munitho kaga karumanthe antu bakenderu bondo batumira barabara kuna thoko ne ya Koromone. Barabara yetu ina miaka kithomba ne tejanirwe na yoriria buru mwakanira kinyire gita kiana ande igekaro kiamba ne bakejochwa mutujwa waja kuruba kuna marigo waja ujo peringiro angeta muro jojo pa tunywa marigo pa tunywa thimo pa tunywa mbea ciao kutena thire ndene ntureje yetu barabara mwakuru atomba nyete mwakuru akinye mtu mwe atomba kumatukira barabara ne yake ya kumakwa atena kumatukira ntu mitaro irai barabara neje ite mwakanya kemarito mbeta wa Sam Kamze na naro katuna kuithikira kana kuthura tuya kariba mwirene akariba nture mwirene na koje tugwatanirite nontu barabara eje kemajau barabara eje tukumetetere gita muno nontu barabara eje ojo waigwa bangi bakiuga barabara eje barabara tumika muno nontu twena skuru chetwaza ana betu ibeja ira skuru eje ibeja ira barabara neje na barabara oeje noyo ita Koromone market so ondringiromba MCA Dan nontu twakuthurire mutongere wetu Dan na no MCA wetu ntukwena arua inkoromba uturikane barabara eje kemajau na rionthe twategera mitandaone twetegera ntima isti kiarirwa barabara ya chikuthithwa kana barabara ya chikukurwa kana barabara ya chikuwekirwa mwaramu twetega barabara icha mweteria barabara icha kathima barabara icha nderengi tafadhali MCA Dan nontu yo wetu je no allocate na ibwa kama nontu bako allocate barabara yu kumanisha no kuendelea gwita ngugi lakini urikane saindi eje yetu saindi mwirene koje kantukone kinyana igwaku na barabara chetu chena naje chiko na kuthithwa kuna barabara ile nge CMC ara Mr Dan itwarite na wona tokuwira barabara uturikane barabara eje kemajau Mr Dan itugukwerenja tafadhali ketho atwakwerenja Mr Dan na nchoke mbere governor Kawira Mwangaza nontu oiwe munene odan tafadhali turikane barabara eje gango sokia nkatho ire Meru TV barabara eje anarua nikenda bona uria community mwirene ikoiritira ngugi yongwa batu itwathurire mukoronia ari MCA wetu indi amwe na bou mukoronia atakinya mwirene kuma riria athurirwe gatukwira mama Mwangaza eje Kawira ategere kibari giki nontu njira ejo jau mwaria wa mbere uga kibari giki tumairwa ni antu baba ingi sana mono ana baskuru barabaroka skuru rokire tha 12 ana bau bakurukagira kibari negiki ntuko cionthe kuma ntuko yonthe beta skuru utike bari kingi bena maira giki mono ana basauria kona koje ana kinya banini bangirindi 1 ana kinya banene gote mwana ote gukurukira na nebo kuona manto jaja lerungura rio arere ndegoro yeyete na security babara yeyete na security nonto kethera ekoro ibakugwatwa kya ethera ekoro bakamatete merigo kabagotunywa nembitwe na security nayo naja itokuromba security ekungana ndene ya area yeje na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya Northment Meru TV. Ripoti ya kariba ntere cha mwirene ya MC Mutonga kina mantozege thina cha barabara na hamona ukaria nego tokanyiria muthiajo anteto sheto Meru TV ro kirugata kurazana ntongathira ngichokera urago kari ndene ya ngatheti isheto ro kiriro na aru akiri Meru TV mangathitine.